mala ga changdar chai nyor ka dung dit media ga chang jandang rau ka pai wal karon kin dang rau de jandang rau de diech an mak bangut gok bay nong la la no yen chang ka dung dit media ka tin to ga junub Sudan ka na win mo na do den dung dit media gwa la ga tung nuara mala lar ne ni chang ko yen ne ko go ru le ne tin gor ga ne online ka dung dit media mi chiran jo ma la jak linge be like ka be share mu je wallahi ka be share ba ko dum wan kan ba ko chup ne kon le ko tung no na ba ja ja akbar kon dong ne ko dung dit media la tan ne ka den ni ka ti lar ko kor juga ka junub Sudan la tan ne ke news ala tu lar ka ti to ka changa walmo ka junub Sudan la tan ne ka analysis ka tin charo den lat ka kor ni ka tin baro den lat ka junub Sudan ka la tan ne ka profile store no bo la ne ku kumani ku wini ku nap ka ku kor ri to wi mo no den ko no wa leng mo ga ka ne kon to mi ran jo ma la je online ku share je ko bo ko wan ba ka chup an wala ga cha jandang ra u ka pai wal tin ba ka no je ga dung dit media bala continuation dung par pal store ni pan cha ga daga par pal store mi ala de ku ja SPLM la SPLM SPLA ala apartment da kon jo da ko junub Sudan ma roi kon ku kwide cha ga roi ka ta dan ne kwa pom ga je ni ga 1983 ni ka je kai ga narar chebe ben ni ga 1985 ni ka establishment de ni ga ta dan me kwa establish ge je so cha ga roi ka kwide ro dia la to ko nyo da je ko SPLM roi na jo da me anga me la pondere ko roi na ko dur ken ko dur jan bakel dur dangwan doron dia men ci contribute along reide so ke be zo de pan cha ro tin ke kwi de long ti ne de wan dong cha ling kan ke me ke ne ling be we jag na re shi ne ya lat pan ko pe ke wonit so ko kore bagala na summary ko ne kan ta continent am history is that reflect ajere news country dia le country cha lat ke story bat ke je story du la ba ga la dien ke interest de pan ja ko la de story so Sudan cha distort wrongly udi mi ran ro ja la individual ro ne bala ne nek la de ko le ne ke la de ne ke ta da ne ga je ke yo bi ro la tribe la ne kun lakini in reality no liberation struggle ke jinu Sudan ka ngana te ji contribute as people individually kan ne contribute as a group as a community nigga god ken man man ken so no again continuation yetala ne ko raje pan kune continues men ba raje ode bala ta dan e chero ko consolidate NSPLA kabil pam guru te kon cher me yalat pan o te ne wa jang ne ga doro wini mi ba ko raje ko guru be dien ken guru be dien kita ke area dien ken da menamo so no be matte pandela ne ga personality state ka formation of SPLA wada ne tana ka formation de ka bil pam ka da manamo Salva Kiir la de June 1983 kana yen ka makal it was in Malakal maname be yen jabo. We talk about him yesterday. Jane matkata dan ne lat ka formation gaje. Me lat ke SPLM gaje. Group da ne we jagan Kiir point me we jaga bil fa. We jagan tango. Shweta first group taga bil farm. First group more a group of anyanya 2. Anyanya 2 ka elements of Jibentio, Tejel Kel, ka kwany lat jor. Ka element of Jikany, la Jikany doar, Tejel Kel, ka Gordon Kwangchul. Ne to, taga bil farm, nika 1975. Ka part of Anyanya 2 taga bil farm kan kameda ne wajaj ene te yen ke 1983 chu second group me chu kaidor shwala group edan ne chu wakam kamela shwala pokede chu la group e botke
dole duel gor a student chwara moy ke movement dien chol kana South Sudan Patriotic Front chwa po maken do duel gor toro te yen ga universities te yen ka high school ne de la kwarken te wini chwara won ko de gurile de lonyaken ke boom na to bud ke enya chigak ni chuluk ta pagana mum te redian te uyai da ngajak te kel ke. And by the way nya chigak ni chuluk marian kana kan neri yeta to kwana to a queen jenyiman pagana mum mila chwale bangot mum che kwen chu yujen ke jen the elder medan me kai karar but they are student you thangen to ga jama thanken high school student so chwara po mo ni chwara revolutionary party no mo chwale South Sudan Patriotic Front mo chwa po maken under nga under nyechigak nyechuluk chwala group number 2 group number 3 chwala group tagaitang group tagaitang mo rudien ka element no banyanya 2 anyanya 2 talo tungwana kena wano bodo ke wurmula chwala gar yewi chuga te wini ta gaitang la group number 3 chu group number 4 chwala group te ga bukteng group te dor mi wal bukteng chwal ke National Action Movement chwala nam group mo ta under kwadatem kana Samuel Gaj ka Abdallah Chwaldang ne to bukteng dor wal bukteng kanater ka bodor chwala group ngwandien group dien chwala group ta ka tiajak meta ka adura group ta ka tiajak ka element of mi arba kana mi kamsa te kon te yen ka bur te yen ka pushale te yen ka beybur te yen ka yot so en group mo chuga ta tin ta ka under karfino kwa nyenbul ka William Nyon ka kor me Salva Kiir bo yoro matke chuga wata kel ka tiajak ka adura chwala adura kem chu group bakelien chwala group ta ka bi chwala be Liberation Front bo ke wala chwala ma yendeng ma jok be Liberation Front chu kan gada be to tama yandeng ma jok mo tetin ga deng ma jok ta chul deng ala tetin ta deng ala kol tetin chwara pom wini chwal goro be Liberation Front so chwala group bakelien chwete tin tong group on baro dien chwala group tito anyanya 2 anyanya 2 element ta ga bargazel anyanya 2 element to te ga bargazel bodo ke malonga wan kana bol madut la antonio bol madut chwala group baro dien group badak dien chwala group me chup ko border of Ethiopia ne to chwala batran southern politician te kon te yen la kwar ka siasa ka kum gwamo ta Joseph Awuru kana Martin Majer Gaj ta kela ken siasi ne to chu border so ko kore chu machakal of leadership kirga tala ne pan chu yuto ko ne ngam bia kwar ju ken group na ma daga to dibre to chu ke rodian mat chu ka la chu ka ke main for faction to compete chu ta group da ta ga dura me ta ga tiajak ka me ta ga bukteng ka me ta kai tang ka me ta ga bil pam kan group te kon te to ko ne be mashakal obespele foundation de betok te da dien de ko ta ga bi la group ta ga bargazel kan de ta ga pukede la ne te kon te la secessionist you can say you can dial kan la ru junub Sudan be shop mana chong dan ko ko ra chu ji nyin me china nyin chu group da ne te ga tiajak me te ka
me ta ga dura me ji ko tok ka kwit ko ngam bia kwor ga ta na ya la de me ya ta lat pan chu kan group ni daraw group da ne ta ga bil farm ti kan dia nuore sha ko nen ka group da ne ta ga itang ti kan dia nuore ko wi say bar group bil farm ko lat jor kana ko anchul group ro dien chula group e da ne ta ka itang me ta ke ka gar yewi ne ro da sai go la neutral tel malel chu mashakal chu do ko group e ta ka bil pa amin ka adura ka ti ajak la group de tel bakir tin ka nyon ban ka karfina kwanyin chu do kor ka group dan me ta kama la shwala bukteng group bukteng de sembal gaitin ke kabdala shwa dang ke ko da tem chwela kan group daro which is a historical mistake ko group te itang kanuare group te ka tia amin ka bil pam kanuare the same group te ka adura bo me te tia jak kanuare te ko la bo de jang te selbakir tin ka karvino ngona nuare ken ay ko la mi saba amin mi arba ka mi kamsa ngona nuare ken da menmo so group dan te ka bukteng ala group te ga ga kanuare bo ban kwege so that is the mistake mena ka ga ko ju group te ka bil pam me te ga ben don kwai lat jor ka kwang chul chu do la neutral kel ga ne ken winimi chu group te ga itang me te gar yewi chu do la neutral winimi ka ne ke chu kulu te group te ka ga je ne kulu te ka question of leadership no more is a one mistake mira ne de tele posi de tele gwat mi lo kanatin leadership ne de kan nuore bi dara unite at that time so de tele gwat ko mo ken ko no goro wona ne ban Sudan mane unite ka ta da ne cha gore John Garang me chulu banyan dong ja kon de support ku me te Ethiopia kan wo ken kon communist ken kon goro Marxist ideology ka ta lat ke Garang maybe dong ja kon de support ku me Ethiopia but they la ku me dan they call right so that was a mistake so ga chu do ko ade kan ne tot chu ta no ri la neutral chu ta no ri wara man yon ban kel kerbino kel ke sel pakir ke Garang chu ga tut chu ana ka kora me cha bukteng kam la kam me te ga symbol gach kan Abdallah Shol me cha defeated ka kora me cha kam na te bukteng me cha juj cha ga cha na ka 1984 chwe kane de ko ne te ga dura mun chol ne yo kam me te ga tia jak shoro yugu jala o jenda SPLM ka kora yo manifesto dien yo lo nyen ke July 1983 shwa leadership shwa la nya baken me cha la nya shwa mala shwa political military command shwa la da ken chu John Garang wala chairman ka shwa la commander in chief of the SPLA forces chu karpina kwa nyen bul shwala by chairman shwala deputy commander in chief William Yuan Bang shwala chief of general staff chus Karbino I mean Salva Kiir shwala deputy chief of general staff ka security kan operation angwa mo shwara son jora bunyo matke shwa nyo mareje ken ka kore shwara to establish SPLM shweta ka SPLM provisional executive committee muku compose ni chairman kana deputy chairman ka subcommittee on foreign kana political affair
tita nothing chwet subcommittee administration ke secretary for legal affairs chwa nyin ken chwa ka establish ken as a result of kore ya tere ken me ya ga me janak ka kore chwa 5 permanent members ka SPLM political military high command the command of new military axis chu John Garang chu axis number 1 chu command kwa assist Martin Manyel ayuel ta ko la manyang tin ka lwal ding wol chu kam ka foita kan torit ka bor ka jube ka some part of Western Equatoria ko de kan kobor chu kervino kwa nyin bul chu kam axis number 2 lwa ka je John Kulang pot ken gari lo modi chu ga jabi ko Southern Bulunal ka kurmuk ken ke sane ke damazin ka area of hydro electric power tinte wini ka wode kana wa control. And then chu military axis number 3 chu kam William Nyon chu ja ko ne kwa assist la makol ke Gordon Kongchul chu kam North Can Eastern Upper Nile Sheikh Nasser kama ban kama Luz ke rang ke Kuduk wona ga makal chu kam ke reamo ko kore chu military axis number 5 number 5 chu kam self-care chu assign ko wona work ka Southern Upper Nile ka pushale ke Pibor ka paro bor ko kore chu wurmula chu ali Arokson chu kam chu assign ko da ta ka ayut da waka wat ka kubu ka panjak ka fana region bo ka kore chu battalion chu ga lonyo ken ke SPLA the SPLA founding battalion de chu lony chu self-care chu kam sad battalion la Tiger chu first battalion la mi arba krimi kamsa chu kam William Nyon chu second battalion la Jamus chu kam Kerfino kwa Nyenbul chu post battalion la Timsa chu kam Arokson kangwa mo chu beginning of tada ne chu tung the core of 21 year. So murai kon ba do ne kane te kon te la the bulk of the army te targa core apart from assignment me yana nene kendi alga nuore. Then that was not the end. She continue the hostility kama nyanya 2 kene SPLA maname chom no 1987. From 1987, 88, 89, 90, but 91 for the 5 years period. Kung di yoro Latin, kazaman mo, pan rajodian mo konwote kazaman ka our sad episode, la sad part of our forefather story dung as film. So ko no wale, we can call it a day. Bana wujik ka chango dodien ka dung dit media. And thanks.